Arwe herai la pen timun ke thepi ga jo kyong dunga hem la pen kulat kana hok du. Sertalian mating ding phokep ke ase ningkan ase ga mai pi dilaya hawara long ka pe manpo. General Somhan saya hin pena minna hemalong perang ke me ki phapo. Kardom kadoka vega chinghon kat news ke langra dona phanta me tanti pinia birtang ton pen arjuik tha. Aruni phahini arni anarlo por phahinia por malom hanjang langso hawar mate National Highway 39 ari hanjang langso weekly market lapen hanjang langso krong thom kache toka towar malom arwe herai lapen temon ki thepi ka jo ki ong dung ahem lapen kulat kana hok duna birta nangle Sonsi towar pialong jasamet theng piaro ka chinglok pen ki babu bajok ke dam ke wanga tom pen na an ka tora chitong nanglo Lapen ghontai siso se gari motor cheleng long le deplo Bangso phet theng pi ki ho chirap chito ponsi kaching ton rui doan a gari motor bus anta cheleng long ren tilo Hanjang lang su lang teng hawar malong break jam arong ong dunga hem kana hok du Hanjang lang super nila tumaperang kay bisnung nagtepen ng kilobirta. Lakhain ko ratrok Duarbagari constituency ang bongpen kapap hinay along rila kay Kremgro a hawar hanlong. Laso hawar along kidam tanganing kaan matijonga chiklo CEM Public Interaction a jay mekalong CEM Dr. Tuliram unghang kachachaka tengpen kuan long lumapu nila tumaperang kay rong sinabe pen kahumrida. Kahumri da malong ke thek pon lunga tengki towar me lang lapen network our side ave pin la la si hada ga hawar mate krem kro arong astar pen kachingi ka chathana lam the ar jupon eksina Kamias channel klang yarat kan an pini mili dua bori correspondent langsina behin pamane to phan kalong pa jethola la si pini mili napu krem kro rong asar ilo la dar mili dua bori constituency ang bong pingla na krem kro Dakran ko bangke puling kan tong puling ho number 2 puling number 2 lada bangke kan ko namanya puling number 2 si purilo na sila bangso rong long pini mili nang kang huidam lada bangke dua bangke yang campaign constituency yang bang pen lang damu tidak dar bangke isi ka cingthu rahin anat bangke kita pi maya din lo pulai itu jong dan destame hinamelo la sila bangso din long pen kidam tang 2000 la sila CM bang det pen adak kacing thura mu ko an tong paprang pon ni la pen non ko an tong la tum do bom ni la pen adak kisung ki boy kupi ko son ni la so pathang ni non kachini pon je phan adak krem kro rong akang bura alang ni pen non ni le chingki je than pon ni phan non ni le por en pon la sia prang si nani phan ni litum ka chine la hin pen nani phan suri ni ang klong pen pon chi pilun thek pa kadoma pa je tholo nasi nili namang ga phan ka jupang kang tungbang ke la polo aprang si chipachini ni aprang nani phan nili amen ba chini pon tundu la sinang men bang ko sang ni Nilemen dhonsing kro nilidak krem kro rong gang burala kalang jadi tante dak nali tumarong la pen pu krem kro rong ke rong kan kaching rum pen tong la nali tum la dak la puling silong bang ke dipon nile tum dak rong thomando nile tum krem kro rong lo la pen hesinga la pen bajong rong hang pula rong thom pen sini tum la duinong a polling station ni tum ke dak se chingrum lo kalang jadi tante la bang sorong long pen nonili nang kahumri pen isi Ningduk meme san dado nang tumang dak bangke inglong hawar pina pasi towar puta theklong lelang lapen mi puta ave lapen nolom ke 4G ba 5G akai nang le alo tamina tumlong isi network puta tamini li thekpon nang lelang la sila hai huya aputha ko nang tum pen sarkar pen peni ka chingki ka chi than pon puson do egloma nasolam utha ke nile tum la kenang sotlo towar sathame aprang pentame la so nangji puse hangbom lo hai stame la so aprang prang kedam tang 2022 ningkan la December 17 ani alangli iletum autonomous council along ki Japon Dr. Tuliram Rohangsar CEM magahalang sisame dak banglo nitum arat athing or selangli penang an la development hen pathak talangli rata thingno chak tekang pen ngi tekang lo than tekang lo sela so pen stame
towar bang ke lason alang litum ke bang je phan towar bonai pen pini ladak towar bang ke non arbe jangje hot bang ke ini track pini ne hai ke bang unason si theglong lo stame ile tum hala bang so hut rata tum ata ile tum phan non ile phanta nang arjulo je hala bang so hut ile tum along cm sar ke bang pen penang an ile tum phan kenang sot nang pipo po ka chak tekang do la selaso ka chak tekang ben ile tum phan nang piji ma palam ile phan nang kar judo ta sini ile sonri kang tum gala lo ile tum ladak dwar ba khori constituency ile tum em sir recharge tok bia ge hai education in charge em age hai pencheng lok la pente ile tum lada council ki japon cem dr toleram rohang sar panstami choningi lason lo kisuman ke men ke chok at setami penangan ison pen soni bang ke ni tum rata thengno kasi chaga teng pen nai ison te posini choningi dam kang tum asela hai jong si nang pipon bolote rat tum ta an se aning karong lang posini li mathada tante cm ke bang hunale tum phan ko pipi dong si chapon isola pon than thegima hala bang so hot bang ke towar setami penang graveling pini ni anta nang pipo pota chak pondo la pen thu kowe rong stami adon along suri sisia kowe rong nang pipo pota chak pon thu do la pen lada community hall la pen school boundary wall ako school la haya puthak an stami alang li penang an kachi chak pondo lo stami rihing network alam the puthak anta alang li chak pondo stami rihing alam the puthak bangke alang li tahsot putikang lo je men ke li nang pi tong the data hai setami solar abibostha ta nang klem hipo polam ni tum phan se chak tikang lo se solar alam the potha ka bangke nang pilo kiram tang hut a tarik bang ni chiteng de lo stamila solar bangke don hum long ni tum chitang pon lo stami baki kache chagalong bangke ni tum theglong lela jadi nangte nangli tum la hai nangi ba playing da prang je phan nangli tum hin pen pini sudak pen ka chenuri pon thuji la puson do thulang ma lani tum hin pen ke sudak ka chunuri pon ke lason lo hile tum ke lada ke inglong hawar pen rata tum sitami lada ke pirthe long ke chini donte stalang li phan se chini cholo alang li ke che chaga teng pen papleng sonte posini tum ke choni ri kang tung ge lalo ison pen soni covid chogan isitami lanin kan pho a planning ang bong ison pen soni ang papleng pi sonte poson si hile tumara ta tum ke nin thelo lang phan se ahok lam ke lason lo real sip long lang ta si chini po real sip long ateng bolo teni tumla bjp a sarkar bate bjp a vote chini tumke third position chini tumke dum long da sini tumke bjp a vote che gong position chini chinga jadi ade nama tum bi ko tami bjp fan sip ke ko sai dilo na pena sarkar tami bjp sinon na ke hahon mom lo na so pulang dang te nale tum ninga chi thedo ma la cm na chi charting pen papeng gaji phanda asolam ke alang li rani tum arong along wang tutpen rata thengno li tum ilong an ilong along pen alang li wang pen ki nang chi chak te kang teng bolote nang piji ma posining thedo hai pasi rata tum ta non poni tani tum ke dak chong prong sam si dolo ini ani stani rong jibon ba nang pipo bon posin tum ka rata tum ke chong prong lo cerai lo lapo ki hai kro sangho gangbra ki hai kro sangho pastami ini mili tum adak kad news pen nang hungri pen adak arong tibu ke sung pathak alang ni pen ni tum non chingki ji thampon long lo na pen chingki ji thampon pen alang sami ni tum long apor jum pheng bo chame pona chipi du na thek la pen dak arong along tibu ke sung alam thi nang pachin ni thek alang ni pastami ni tum hin pen churulo la pen kurang thuta tabi pen thi karo Karbi long pen nong nam ka thangklong YouTuber mate vlogger ana thu keng kam ka jor ka paprang pona bangpho General Son Hanse a YouTube mate Genu Vlogs channel long pini aru nipa hini ada por phai plira chitima por malom Genu Vlogs channel long pang thek the atum hek pidet pu chichini pongsi dokmuka police station along ta lam hoi pidamlo lapena bangso Genu Vlogs channel kelang arat ke do ana phan Genu Vlogs channel hek det pu alam the ratat heino chepak langpo General Son Hanse lake dong muka kahawar pen kithurmi ariso alang li YouTube along asuna son thek pon long si amina jung pen Genu Vlogs channel chingpu pon si ningkan plian pleng tam la pen non head jong posita me YouTube hin pen silver play button sita me long pon
Lasong si pinaan arni pen Genu Vlog channel thangnat akasik sakabi. Bon sitame pini por phai pira atitima por malom Genu Vlog channel hekte ku amina jongjong pen chichini pongsi amina pentame labangso Genu Vlog channel hekde pen kapami pon thuji aphan bor ipon. Lapen labangso ke he pon abang pa bang pia pan rita ni pon bom nubusi pachini pon. Lapen labangso channel along kemi ke no jong se ke doko pulote neli jongjong hin pen rat at heng no nang pachini pon lo labangso Genu Vlog channel nilile ka upload pon khati kusi perang kat heng no nang pachini pon. Apor 4:30 am along at the apor along nili YouTube channel Genu Vlogs pu 1 lakh subscriber pen ta apar thu lokele la pen ke adap apor nili Gmail long kachelang pen hola dak nili channel account bang hack igdad lo amasi press meet hangnang kok lo athe ladak wan ne Karbi long arab doan ladak piane nang subscriber nang subscribe atum do lasi nili tame eprang ke wangi phanta mathanang ko amasi la press meet ingi nang kok lo la pen ke dak dongmoka dak police station long stame FIR lo pig lo la pen ke hola dak penangan technical atum sitame hapu information hai la pu information hai sitame lo ig lo lasi nili tuning riji la pu hello ka dogo be phans tame nili la so YouTube channel long peneson akhing no mate kelang no da ka video hai ka upload do polote la bang ke nili uge kalilo athe la so channel bang hack that ansi do koklo masi chepami phansi nili non tribal lo YouTube through YouTube committee dum ben la pu email through di nili dum chat bom lo la si alang litum ben respond ke avelang sistan non ekidin jong si peneson ke upload rakhing no do pulote la bang ke nili kalilo athe totally a channel bang si hack ik derlo and la pen la hello nili a YouTube channel ke nili penangan try lo la pen penangan YouTube long through videos tame lang iglo la pen penangan chini pon lo nili phani si nang ke hack mane si nili ta mane agom chelong dun ajat lo he mane si a device do la so hormu bang ke bluetooth device ko mate isi security ki pudo la so hormu ke online man talong la so hormu pen si nili phan through mane nang ke hack lo la pen ke nili first Gmail long login lo athe hola da password bang change de lo la da pen hola da forgot password pudo hola da bear that pen apo 3 option nang klang do option bang ke da use security key with bluetooth pudo do la da ke thom hormu ta do la da nang ke klang pudo masih alang litum isi a device pen sinang ke hack iklo la pen ke nili penangan try lo un edelo a channel bang totally hack derlo lasi kaddo ko phan ke pachini alam thegelo penlo nili channel no peneson ka upload akhing no peneson do pulote la bang si mane prang aphan ne nili chimatha iglo lo soposi press meet ingang kok lo la pen choro lo da news media atuman phans tame chorolo dagan nangkumri por ke kadokowe Karbi ang longa rap doan lapen ke YouTuber ke claim do tum an phans tabe isi tuning rilo kachere kenang sot ke lapen lo anon calls tame nangli pigji nangli tum receive dun igdari lapen ke through message pen ta isi nang message nang pi de lan an atangkalong ji lada ber ignore la soling long pu kichada nang tum ber igdari lapen beng asor tum same nang call ji same a hokpet ke beng asor tum kichada nang call ke la sinangli tum kachere kenang sot ke lapen lo Facebook Instagram long same link kache share tap do pic la se holat dak nangli tum ber igdari athe la so ke nangli tum labang ke a channel mate nangli tum a page Instagram kalte Facebook same nangli tum han nang hack igdat ko las ka do ko wes same cherry ignon lapen YouTuber tum same nangli tum unknown call nangli pigi nilisi penangan 3 years
lapen 3 years dolo 3-4 years dolo nili la so YouTube ke claim journey long unknown call nang le pick lapen fake mail same nang le pick la si chere nang pick athe la media long ke seklang ke athe non ta Asia channel nili channel suppose hack that lo non ke hack tang lo hai stame mo peneson upload lo plote kapre garat tumbang ke akhing lo sinang hack pomati la se la press meet ke hang nang ko ke la han lo Sertalin mating ding phokep KSA ningkan ase kamei pi dilaya havralong niplia pharman aru ni phaisiar ni pen kapaman pon ke chengpon lo bangsor ni delegates kem Karbi Anglong Autonomous Council EM Suljo rongphar aru deng pen ingpupon lo pini aru ni phahiniar ni ada por phai sirke papor KSA songalama KSA meipu thang sing timunga hin pensi pangjar pon lo Bangso phi lake KSA chunbang buddho terang pen japonsi karlitang atuma phan chikimopong Apitu students open session amei paman ponalong aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Togbi Anthony Deb Burma Human Rights Organization Tripura SYCP Ameipu CC Palas Chengmai Language Board Chairman Barim Longsing Terong na pen pinangan kethekeding atum chetong duun Labang Somaya Long Regional Committee Pli Lapen Pari Sira Troxike Branch Atom Chetong Du Ningkan sekamai pi ningkan kokep ki pleng Pining dak ilai hawar si labang so Korsing terang Patsua plam long si patipon lo Kasi patumi Aru Hai si pensi labang so mai keceng Patumi bang hitung La West Karbi long, East Karbi long, ma tokno doan delegates tumpang labang so nikan kep chok nikan sekamai pi long itong angrum pet pen haroi sira tok kep ni branch report long nang le pas 188 branch long le pas non till date ke registration long men plan si labang so angrum pet pen delegate itong suri hini bagi dokai di pen kapek hawar penon bang bom na si pini aru ni phai hini ani bang kini tum keceng si asayang dengke lalu itu song alama kang thur pamung tang pen song alama puthak ke than tan tang di song alama kang thur tang le tan thot khai pharman long de pharman phan ke dam tum phan ke chiki mo kon asay deng tum pleng pasi student open session tu si hala bang so student open session long itu student open session pertama itu proklam nasi si poilam pertama itu education importance kopi lo education abi pertama itu munit kireng tu nak kiji bang langsung education kopi si tapi yang long West Karbi long pangan district pen cintu dulu ini dah mah tapi nana alam itu mesti si labang so apa yang tapi itu hai sari catok di macam apa he alang li education PM kiman pen ke cilar oh kali pertama isi ang deng kena cilar sama silong kasi alang li hala bangso cilar ni pin pen isi cilar ang deng an kiwan bangso education system malong bang kita tiga langsung situ kasi cilar mungkin men ke cilar tong te akordam to tani masap soera pon me alang pen ke cilar asa thegno si quality education campaign tami song doan fan jingki selang di pada initiate umat kenda asekla bangso quality education campaign tami Tangtenan malam so pora phan birta mo ington iksenang Nanglitum he mahormu hiti kularalong ke jor kilan pen cheprek chek mate chek pen kasla mahormu ninghangma Jongsi ninghang pulote Karbi Anglong along ilitum Karbia kheyang bom pen kang pucheng Atur bamboo industry along humridam ignon Ladak nanglitum chek pen kason se pon sofa set pen chenglok paleng beleng haikrum dining set lahai husitame long igji Lasi pader de pin pen humridam ignon Atur bamboo industry along Adim lake Chingri Berong Dongkamukam West Karbi Anglong An sose kachini thule thoji aphan 99577 67037 anambara long humri ignon
Nangli tum han an kacutun sedang Japan theng la pen tangka katuri la poson do ikma. Jongsi do puluh tangti non pen ke matha cipasung ik nang nilo. Surya Sigdi Company pen kason sepon Surya wood stopo along tu Jongsi nangli tum ning hang pulote ilitum Karbiang long along di Purong Supi Kareng bus stand Bay Computer opposite of IS office Lamding Road Engjai Hotel along Joy K pen long ekji. Aprang nila ente ko bangke arnisi baru ini akheng baru ini kuda di Purong ke baru isi pun tek picture on non pe la seksi dini ke thomna ko itu men non ne la use look bangke 100 rupees akheng ka 2-3 days nang mel asai kado ko be according to trans tamila theklong pen la pen nakum ninghang protong te la mission dini lo protong te nang hombi ikame Labang sualong tu laki theng hong ni hong thom vet penta han an chutun chudang iul. La si prabjin pen humri damik non engjai hotel along. An so se kachini thule thoji apang 6000071086 a number along humri ignore. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mopil puthot birta long wang tweak long. Aninkan wang song si thong nok be college along kapeman pon annual college week pinian ingdeng thomke rasir kep annual college week nang mansi aru nipa hini pen nipa trok an paman pon jia phan pini pen ke pathua son do an ke pangcheng pona birta nele tuma pherang ke rajib be pen birta na pale Ada por phai nar kepra ajiti mapor thong nok be college principal Dr. Dhananjay Narjaria hin pensi lama pangjar pono La Swapi College along Department tin Low Charlie Ari Soe Jangatum Thong Nok Bay College pen dong muka kahitian Amethang Pinding Sumport la pen Department ke doan cepaklang ponsi ar muka cejeng pangceng Bang Swapi kapathua hin volleyball kapathu pensi pangceng ponlo La Sonsi Ketching si Arnia Pan volleyball 100 meter running race long jump high jump quiz competition la pen Hirzir kacipate la pen kikan kacipate hei hui paman po Bangsualong Thong Nok Bay College principal Dr. Dhananjay Narjari la pen vice principal Babu Terong la pen Thanbang anparta Low Charlie Arisoi jangatum chetong dunsi RDPdu Annual College Week ke paman pon ladak department tin pen history pen chenglok education department pen chenglok ilitum haimu la pen ke ilitum culture akhitina culture sutame ladak Thong Nok Bay College pen dong muka anpali pon sia lang litum akeng pen tamsi kipaklang adai mek paklang pono lasi alang litum nona department pen tin sutame bang phulo nona culture procession sutame nona ke teng pon pomlo ladak nona history department atum nona sonse department tin atum sutame mata khiti apindeng sumpotin sutame kasih paklang pon la sonang khiti paklang pon mo non eligible ko paklang ko halap pula bang ke haimu mate haimu adu ason si paklang pon lo la si son ki paklang pon peneng annual college week paman pon along la pon ki paklang boleh song jadi Puan ngarong tuh. Ngarong pik lo. Suruh lo lah saya kaprek department pen setambe lah puson ke paklang kondo nasi. Lani di sirpo paklang kon pola tum dong muka ka hiti an pale konsi. Lalang litum non bang ke cewang tubom lo kolesan. মানে আমি 39 মানে 39 ইয়ার্স হল সেই 39 ইয়ার্স পিছত যেটো আমাৰ আজি যেটো কলেজ উইক কলেজ আমি পাতিছোঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ ৰাতিপুৱা আমি ফ্লেগ হোষ্ট কৰিলোঁ ফ্লেগ হোষ্ট কৰাৰ পিছত আমি মানে কালচাৰেল প্ৰচেছন আমি কৰিলোঁ গ্ৰেটাৰ ডকমকা এৰিয়াত আমি দেখাব পাৰিলোঁ যে কালচাৰেল প্ৰচেছন থ্ৰু দিছ কালচাৰেল প্ৰচেছন আমি ইয়াং আপকামিং জেনেৰেশ্যন ইনষ্পিৰেশ্যন কৰিব পাৰিলোঁ আমাৰ মডাৰ্ণ যিবিলাক মানে ইছ্যুজ আছে কাৰেণ্ট প্ৰব্লেম ইছ্যুজ আছে এইবিলাক ইছ্যুজবিলাক আমি থ্ৰু কালচাৰেল প্ৰচেছন আমি সমাজক এটা মেছেজ দিব পাৰিলোঁ যে
এইবিলাক ইস্যুজ লয় যাতে মানে আমাৰ সমাজত যাতে শেষ হয় সেইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ইস্যুজবিলাক প্ৰব্লেমবিলাক আমি এইটো এনেকৈ দাঙি ধৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আকৌ তাৰপিছত আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে যে লিটাৰেৰী কম্পিটিশ্যন কুইজ কম্পিটিশ্যন ডিবেটিং কম্পিটিশ্যন এনেকৈ আৰু কালচাৰেল কম্পিটিশ্যন নাচ গান এইবিলাকো মানে পৰ্যায়ক্ৰমে পাৰি হৈ থাকিব আজি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আজিৰ পৰা 6 মানে শেষ হ'ব মানে কমপ্লিটলি ওৱান উইক লং প্ৰগ্ৰাম কণ্টিনিউ হৈ থাকিব কি আমাৰ অলৰেডি আমাৰ ছায়েন্সৰ লেব ইয়াত হৈ আছে আৰু ৰিচেণ্টলি আমি নেক্সট গভৰ্ণিং বডি আমি এটা ডিচিশ্যন লৈ পেলাই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ফালৰ পৰা কমাৰ্চ ষ্টেমটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা এপ্লিকেশ্যন দিম সি আমাৰ মানে আমি নেক্সট আমাৰ যিটো চিধাধাৰা Biningan bangke alir alon ipon piglo se keceng aja make bangke nilitum lighthouse convention to cultural rally procession da college pen bar pollo tokmuka town an kala dakten bangsi 9 department tunta tu babi mena team chain ponsi participate dulu lasi non puthot aja make bangke volleyball bachide te ko 100 meter race for boys long jump high jump ni bola so lekin 100 meter race for girls 200 meter race for girls long jump high jump like do babi lasi ni kan ke che jut mo tarik program bangke cultural prize distribution plus cultural program open Tang tipinia birta bangla ponsi kang toni klo kaduk kaweta dometak me kurwang tru